Oleh dadinggu ta kala ate bata patabokana ni acara pemeringi ate ni channel YouTube ye kabe sumba panewe wejewa. To madatarenge pon neli na miurda Yesu Kristu maida kata sembayang kata dingi petulu pagata o ali nyawa matua. Maida kata sembayang. O alamuri mah aenga nama nawara kululu agama. Dapa kaloko maga bamakako pambuili bamatole kakania niti buntana mangedana tandana pamunawara maga paraimo popot ama iya ata nilolongau awai ponamuri tandana pamunawara maga na rapa kaloga awai nebine ama ngai nanggu kamarenge na lina monongarana karena penungang gama lubuli mangi tulu mawai ningyau mo amatua ngai nanggu limu perenge mayudikya kama waitaka koge kama pondala ko etadana ma nono kampa kaku itir tole kam lima ko amarengi matabaya ma o bersala bo kalam rai rongarna anaman Yesus Kristus mempeneng sembayang amin. Ola dinggu li namyuri parenge dan nelodo tadi kawai wali buku renungan wasiat ne judulnya lungguin dawe rawi pakitange ainana manawarna kerit. Tadi kewai wali surat kiranda di bau surat pasuru kauku akapata mata akaputauda dukini mata tauda kapuluia napa kananunda nebinane tadi kewai wali mata 20 lungguina lina miurinda taka dan namona kiwe ne yamme bandamatik kowe ne ba apa we pa etama mono perengem. Oleh dadinggu bata kananu kongge ne kakona bangsa da Indonesia waenge ia akala pawaida bangsa ajaja wanda na akal da arawindi pei patada ngai da paama toko amang ngautana ata papatoo kada kole kana kaloga bapa newe lunggu idandi ba oro baida ata papato onge baida bana akondo na ata ba ngobanda lunggu idange kanyaka awopawi Bung Karno Bung Hatta mono toko wadeka mono paama ba pali ekandi ba pamarondi ba taindi gundana lapata akambu atenge ba ukuna pamatewi taka balango kapei pungkonawe ne Athena mono andua tubana ata mangeta ata Indonesia dan nama pandeke pa pade kawe mono ba nakuke ne wukuna pakabu ate gai ka merdeka lunggu paina kasinggang gene penjajahan paina engatadi nawe duk kita kana bangsa Indonesia bana merdeka we bakola dingumi ina kaiwe neti na lina miori parengenda lango kopo ida lende lima na karetu Petrus bono Yohanes ba pangganggu tawi ndaki ateki mono ndanya denga kinge pa otora denga da ba batangge tu bana menawar na karetu enganyage ba tekiwe iti ia pedou seindala a ia ata akaliku nda pande pakako nyawe ia tanduka pakaropa denga parawida waige mono ledege ngara na keritu mono aeta we ata alua mangedana boto bibitana yalla na tadiwe mono ndana boto kiwe nda pakede waike palima pawai na keritu Rasul Petrus mono Yohanes enganyage paparatuge ne parawi na yala mono babatang geneli bisa limandi na karetu pasau manangodenga ida mono dudadi wadeka akanan mutakage mono nama tombo kakyawe pawesi atewaida oro nyau amatua bana pawili towe kidana da pa enganyage pa paratuge ne manawar na karetu oleh dadingku apa we pendou nda paratu dengan dawe bata pakako we ne manawar na karitu
na walinge waliwainge paranda paradunga mono waikainge oro wali yunga awali baratudunga ne patamanrauta mono mata kiindewa pata aro kene mawila pota balau awali ngiunga ba wai apanganggu tawanda ata eka ba petukanda rawing gini tole kanda tena tole kanda pembina karit da diku ge inawe surat abiha bako lading taka langka peko nawe enganyage bata teki bata ge neli na nyuri da ngaukan da kadanakan paratu ge ne manawar na karitu papakakowe mono patudawe diltole kana. Amin. Maindakan semaya. Omori netina mupenunga pamaga. Gainagu kama paratuge kama tudawe kama tekiwe ne manawaramu pota bama ia ata diltole kana parana dudadi ma wadeka. Omori natalu takawe bama mandauta mono natalo bama ta ingilira apo eneti na matikimu li umparenge manena lende nane wina muri pamarenge golimu kaina kama pakako takakowe waini nyau pamatua kana tulugam ia ata arenge kama pakako kowe ne li duka kina sembayang mo umuri renge kimaga mono tau dramadi salah pokal perai orang ngarna anamanimu orang Yesus hari amin oleh adingku duka kina ni nali na miuri parenge dan nelodo labula kangge like we komen we subscribe we magini ge para tuge para olanda wadeka oro ainala bako oladingku tadana pana mono tamarenga denga bangini ye kabe sumba pata talara ge neli na miuri da orang Yesus hari maringina